Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Call of Duty. Ok ljudi, ovo je tek druga epizoda od Call of Duty. Idemo u Russian game, now game, ok, now game, što, neki planet, šta, kako se ovo doštivati. He's gone. How far will you go to bring it back? Shepard created a war, but only we knew the truth. Nikolai, we've got to get stuff out of here. Okay, dobro. Ok, brzo ispravljam se kamera. Zapravo, to jest... What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? J-Star... Ok, krenemo onda. Okaš već dio. Ok, 16%. Nije mobitel, ajde. Ok, izgleda će biti kratak video, ljudi, trebate epizode naš da svidla, ovo je za jedan kratak video. Ako je, važno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ajde, kreni. Molim te, još malo. 15% radim, ok. Pozdrav! Enter.